رزو سلاو از بنیش باجار کفنار باجار قدیم دیروک و باجار پکوژیانه او باجار کو رنگ کردان رنگ سوریانان یه کریستیانان یه کردن ازدی یه کردن مسلمان یه عربالینه از بحثوی باجارت کم کو او باجار جبه گمان مردینه دوی کلیه کو امتدا یک باجارن کو هری زده ام بیشن کامپین هلبجارتنین سویه که داره 2024 لگربونه جی ev bajarı. Em tozaki hafızaya xwenu bikin hilbijartinên sîyekê hadara 2019 da HDP bi navê xwe niha Dem Partiyê bi rêjeya em bêjin nêzîkî 57 denga bi dest xistibûn berbêjêrê HDP'yê wê demê Ahmet Türk weke şaredarê bajarê Meziniyê Mêrdînê hatibû hilbijartin ku pişta jî qayyûm hatibû ser Dîsa wê çaxê rêkeberiya herî tund em dikarin bêjin navbera HDP û Partiya Desthilatê AK Partiyê de bû ku rêjeya dengê AK Partiyê jî nêzîkî sedî sî û heşt min qasî ku di hafıza min de maye. Niha kampîn dîsa gur dibe berbijêrê Dem Partiyê yanî yê HDPya wê çaxê dîrok dîsa xwe nû dike Ahmet Türk'e guftiguya me jî yê li ser hilbijartinan bibe mêvanê min jî birêz Ahmet Türk berbijêrê Dem Partiyê. Mamoste roj baş. Roj baş, selav rêz. Hûn çawan rewşa we çawane. Sağ bûn, spas dikin, sağ bûn. Lê em dixebitin pêvajoya gelek ji me re girîng e. Rastî ji bo pêşeroja gelê Kurd, ji bo azadiyê, ji bo aşîtiyê û ji bo serkeftina partiya me xebatek me dimeşi. Armanca me ne şehredarî tenê, armanca me gelê Kurd li xwe xwedî derkevin, li nasnama xwe xwedî derkevin, li jiyana xwe xwedî derkevin. Teşî alî ziman kekê Ebdulselam du cara qayîm avêtin bajarê Mêrdîn, bajarê Dîrokî du cara qayîm avêtin lê cara siya carek din ji bo îrada gelê me derkev holê em carek din ji bo bajarê mezin berendamın em bê xebatê dimeşîn. Kek Ahmet, demek îdî atmosfer hilbijartina dest pê kir di nav xelkê de me bi xelkê re röportaj dikir û haj me re digotin. Digotin li Mêrdînê Dem Partî Ahmet Türk, li Amedê Leyla Zana, li Stenbolê behsa Başak Demirtaş hate kirin, Meral Danış Beştaş axirî. Ciyê merakê ye, Leyla Zana çima nebû berbijêr? Teklîfek wisa ji partiyê çû yan jî hûn hevalê hevin tu danûstendinek we çê bû? Rastî jî Leyla Zana me dixwast carek din têk hev nav siyasetê û demê re bi partiya xwe re bi gelê xwe re bimeşin. Yani gelê Kurd jî qîmetek mezin, rûmetek mezin didar Leyla. Lê jêr hat gotin. We goyan me yani partiya me belê. Pê re axivin, ez bi xwe jî pê re axivin. Te got bibe şaredarê kêjan bajarî? Ji bo Stenbol me jêr bû. Me ji bo Stenbol, ji bo Urfayê, Ruhayê. Çi got? Gotin ez vê siyasetê nakim bes yani artık biryara wê ew. Yani xeyt got yan jî Ez naxwazim li ser şexsa van tiştana nîqaş bikim. Belê. Hûn karin şê bipirsin ka ji bo çi nekir, ji bo çi mesel di vê demê de daxwaziya me rastî jî Leyla jî hevalê me din heta îro ki ev kar û xebat kirinin giş di nava siyasetê bimeşin rola xwe bilîsin. Lê wê ancak hûn vê pirsê ji wê bikin. Başak Demirtaş gelek kelecanek çê bi nav dengderên Dem Partiyê da dengdêra dixwastin sukû kolan em rastê hatin. Çima demê fikra xwe guhert? Başak xanimê jî got ez dixwazim bibim berbijêrê Stenbolê. Rastî wê ji ancak ji genel merkezê bipirse ez wê nizanim. Yani kaş bo çi wabû. Dahiliyete ve Yani me şahsen dixwast Başak Demirtaş li Stenbol berdam. Yani şahsî kesayetî me dixwast. Qarara partiyê ancak hûn wê nîqaşê partiyê bikin. Kaş sebeb çi ji bo çi ez wê nikarim tişkî bêjim. Di me adarê de ne jî dixwazim dest pê bikim. Ji bo gelek kesan adar destpêka Buharê dengê mêş û mozane, berabera karik û berxane, bo ciwana evîndariyê, ji bo xwezayê vejînê. Di jiyana Ahmet Türk da adar cî wî çawa adar ji bo we çî îfade dike ev me hanî.
راستی tabi adarişi de gelek tişt medar baskırın yekçi de hazaru nesulu nodu çaradı hun başsanın de adariydi ve de memş parlamento darxıstin am şandın girtigahı nezi salaki hem de girtigahı idman gelek havale meşi 10 sala ceza xwarın evşi راستیجی دمک جبو گلی کرد و جبو پارتیا ما روزنی تاری بون باندورا خراب لسر ما ابون لیل عالیه دن حشتی آداره روزشنی جهانی روزک نوی روزک خوش مافی جنان پاراستنا مافی جنان لارت دریتی زمان و جن دجیانا خود توا سیاستی دبن اوشی ام بید بیجن جند ناوا سیاستی تونه به اولاتا ناب دموکرات ناگه جن دموکراسی حقیقت به ایرو جنی کرد جنی شورشگر راستی جی لروشا خودی درد کبن حشتی آداری خودی درد کبن و باکر کردستانی حشتی آداری جی روشک شمر برومت بقیمت و نوروز جی آدار tabi bistiyeki adarı Nevruz rojek bahari rojek nuyi leş bu kırda Nevruz rojek berxadani bu rojek berxadani ar am bi havi Nevruz piroz dikin roja berxadani am dibêjin am piroz dikin yani demek vel jiyana ve dinherim hunş parlamentoy bizori hatın derxistin ketin hündür qadaxa siyaseti hatta ser ve o gelek tişt tabi viyeki davi carcı bun şaredar merdine iyice vecare semeşunda semevnişunda eşaş nebim kayyum hatta ser bel rast ledi sadece ve devci siyasete berne de hun icardisa berbijerin çima merdin çima hundisa bun berbijer az merak rasti ne merdin tani em dixwazin diwalatê me de axame de di Kurdistanê de jiyanek nû jiyanek azad dest pê bikin lêk rêveberiya wî tiştî siyasetmedar dikin em jî di nava siyasetê de bi sala ji bo pêşeroja gelê xwe ji bo jiyanek azad jiyanek aşîtî were holê em tekoşîna xwe berdewam dikin tirsa we heye dîsa qayyum rastî yanî ev vê desthilat em nizanin bawerî wan nayîne wê çi bikin ama du cara qayyum avê çin cara siyas bawer nakim çünkü qayyum ji gel re tiştek nekir qayyum deyê şehredariya ji gel re girt îro tu di her şehredariya yekî ger hundir gerek ji polîsê îznê bixwazin û piştî wê kanibin herin şehredariyê yanî gel nikan herin ew kesê desthilat ew kesê îqtîdarê dora wan ew şehredarî ji bo wan dixebitin rastî tiştî dirêj henin lê em naxwazin ana bînin ziman bener ji nihadî çend rotberê de perê şehredariya mezin bela kirinin sê navçê xwe ê AKP ji nihadî tişt nîva kirinin perê şaredariya bajarê mezin Bajarê navçeyên destê AK Partiye de ne belav kirin para bela kirin ji bo werdibînin ki şehredariya mezin ew ê winda bikin naxwazin em di şehredariya mezin di warê aborî de em kanibin tişkî bikin yani hesab nîpîş dikin gelek xebata şehredariyê bi wîlayetê walîliğê girê danin koordînasyonek çêkirinin bi wî havî girê danin yan dixwazin şehredariyê têxin bin kontrola xwe bi kontrola dewletê bimeşin yani ev tiştana têkirin ez bawer nakim carek din qayyum were li gor çi hûn dibêjin sozek daye we partiya desthilatê yan na texmîna we li gor sozek tune yani rastî jî tip azar û soz peyman di nava me de derbas nebûyî lêk em vê dibînin yani ev kesê desthilat AKP bi vê siyasetê nikan bi serkevin roj bi roj kêm dikin mecburin siyaseta xwe çav li derbas bikin siyaseta xwe bigarînin yani dijminaya gelê Kurd siyaset bê meşandin rastî jî ew ê wenda bikin ji ber vî havî gerek siyasetek nû em hêvî dikin werin rojevê
و پشتی کویجی راستیشی گلی کرد به حمس کرن یعنی وقتك بتشافي دشمناي بتشافي نيارتي القلي كرد بنرن تركي نتجيش ديمقراطية ونجي دواري أبوري دكانة خرد ببي ودناوا روشلاتا نافيند ونافنا نتاويد روش بروش باندورا خوا كيم دك تسير خوا كيم دكم يعني سياستك نوجرك بمشينا تبواري تقازنش بكيك أحمد الراستي أنا جو تشتك ليكولين چيدبن ام سدي 56 او سدي 32 36 يعني ورخ يادكن يعني القوتنوات دنجن اك بارتي كتنا دنج اك بارتي يواجه وكا البجارتين 2019 وكا راست اموادي بينا ديك النسان ده هكا وكا شاردار توري البجارتين كاريتا اول ميردين يتشبه حشي خدا و بوزيشن قال حمبيس بكن يك يرو باجار مردين كرد هي عربي سورياني هي ازدي هي قالك هو باوريشي هنن يعني بخاصن ام قال قش حمبيس بك تجي اني زمان كي باجار مردين باجار كي ديروكي باجار كي تاريخي باجار كي جبو توريزمي وكيلي يعني بوياوي ام قال حمبيس بكن و اف امكاني درفتي دستي مذهب ام بقل رفار بكن و سياسة اخوة ام فكري بمشينن شو قاسي حالي مهب تشتي كاري ام بكن بفكري يعني ام بوي اواي بمشينن مردم باجاره کی پرنته و پرزمانه از مرات کم مثلا نرینا سوریان و عربا لسیاست و چاو اجبو او قانی ببندنگی خوابدن و هم چه سوزو وعدم دادن وان که او جدنگی خوابدن یعنی چه وال سیاست دواري خدمتي ده امي قشة حنبيز بكن ليرو دواري چاندية ده قادي دوي دشي ده ام دبيجن كي سورياني گره كانو بزماني خو كار بك ام جوان ره جيه كانو بالوقتا بخوازن بزماني خو باخ تبن بان شهرداریه ده داري مثلا ام دبيجن قرص بكردي از باشوي نزانم او جيك ام بعدكنش بو زاروكا بله او جيب زماني كردي باخفن زماني كردي في ببن خباتك واد كجبو عربا جم عيني تشتيد فكرن وقتها بخوازن جبو زماني يعني عالي واري شادي عالي ادبيات بفيها بهر هواي ام دخازن ام حمو قال خو حمو باوريا ام حمبيز بكن سياستك واد ماشينن لا باجاري مردين امليدن دارن جارنا از ويد بيشن از بخوازي حمو تركيا وك مردين با يرو سورياني تيدهنن عرب تيدهنن تاتي تيدهنن محلمي تيدهنن ازدي تيدهنن كرد تيدهنن لي راستيجي تو بسگريك دنابوان درباسنا به دواري سياسي دواري چيك دي هم پیوندی داتینن گلوان مثلا سوریان سیاست دمه چهاد نیرن عرب چهاد نیرن راستی ایرو وقتا اون رای دخوازن چت بیجن برای یعنی نه پارلمانتر کی سوریانی هم باشانن و راستی جی سوریانی لپارتی اما راستی جی یعنی به باوریک مزند نرن نیزیمنن باوریک مزند دیدن و بهر آوای آلیکاری دیدن دنگ خود دیدن من کسی عرب راستی جی ام السياسة أما أم دبيشن أم بارتا حمو جلانن أم براتيا جلاد باريسن أم دخوازن جالي ترك جالي كرد جالي عرب راستيجي أم حمو دواري ديمقراطي ده جبو بيشاروجا آزاد بيشاروجا عادل بيشاروجا ديمقراطي أم دخوازن أم تفد خباتي بكن يروحون باش زانن كي ev kese demokrati Türkiye, sosyalista Türkiye, şoraşgeri Türkiye şibdina vamedhanen. Yani em partiye hamu gelam dixwazin hembêz bikin. Li îro piskirêka Kurd heyî, a yekemîn jî piskirêka Kurd çareser bike. A xebata me mezin ji bo piskirêka Kurd çareser bibim. Ji ber vî avî rastî ev bar ne ser siyaseta me tenê. Hemû Kurd
جبو دناوا خود دیالوگ کی بمشینن همو کرد جبو پیش روزا کردا کانه بم هفدیتنی پاور بکن کانه خبات کی پاور بکن ام دخوازن ام بگیجن و آرمانجه بگیشن وی واری و خباتی اینو دناوا کردا ده باکر باشور و روزالات و روزاواد راستی کی تکلیه جبو پیش روزا گلی کرد او تکلی که مسیطه دانه. ام دخوازن مثلا همو پسکره که کرد در ریا دیالوگی کرد کانه بن پاور شیانه بکن کرد کانه به پاور خواتی بکن کرد کانه بن جبو پیش روزا گلی کرد به باوریات مزن یکتیا که آوا بکن. يعني اف داخوازيا ميم وجود ناف بارتيا مدى هر بيكتا هر نتا وهنا ليج هبونا تشابين ترك يانجي سوسياليست ونجي زانك واليغري وزيدا نرازينه ودهر بجارتنين بوري دا ورخنجي البارتيا تكرن يعني او هفال بنديا دم بارتي ببارتين تشابين ترك را زيدا نرازي بونه كه وي مساله شواد نرخينن يعني وهات قوتن لقاضي تقوي واجي او نوايا او راستي او كسيك بمر دمشن يروشي وك روجا يكمين ببي فكرو رماني بمر دمشن للسوسياليست تركاشي او جدا نشاف يعني دناوا واش دي يكتي تنين لهنا كانن دخوازن بقالي كردرا راستيجي خباتك بمشين لأم بيد بيشن أم دبيشن أو كسي سوسياليست جرك عليكارا يا قالي مظلوم بكن نبي ميراثا كردا خب مزن بكن جرك أو تشني تشيكني أو بنجه تشيكني يرو تركيا أم دنارنا سدي حشتي راستيجي برشينن يرو البارتي السياسي سياسات سوسياليست دنارن هز قوة وان تني لجرك دولتك دوارك سدي حشتي برشيبن جرك سوسياليست هين بيتر كاربن كان قال حميز بكن لأو كماسيا كم دبينن جبر بيها ويجرنا النقاش در كابن تنيرينا ودا يك وقد سر سياسة كرت راد بين سوسياليست وتشافي هنا كنا ام قبول لكن ام راس نابين كنا يكرنا هنا دنجي كردا بخباتا كردا كتنا بارلمانتو بيشتي بي جو بارتي دور كتنا هنا كان ما بس لو تيبا قالوا ما مثلا احمد شق ام بيش نيك بيش مثالك قال لك انسان انا اللي ام فيد فيجن ام ديفيجن او كسي باورمند بل او كسي خوالي قالي مظلوم جرى خدمته قالي مظلوم بكن لاخوزيا قالي مظلوم بين سماش بوي خباتي بكن بالدنجي قالي مظلوم خمزن نكن ام فيد فيجن رخنين دنگدرين HDP'شي هر HDP يعني ناب نابينا لدمي بفي رنگي بون اون كامبانيا خو بكردي دكن يان بيوندي و بخلكي را خلكي مرديني را اي راستيجي بتركيا يان كردي ام زداي بكردي دكن لنافچام بكردي دكن لجينك عرب تهانن ام باش ام بعربي نزانن اوجي هناك شيء بكردي نزانن شبيهاوي ام بالتركي جارنا كامبانيا دمشينن لك ام بيجن وك الرشمل وك هندر مركزا ميردين وك مدياتي آلية محلمية يعني أستا المحلمي لوي دري وقتك ام هبديتني لكن يا ام بتينكا كي لكن ام بشغب تركي دبيشن لجي هرما جي كرد لشياني لكن ويدري ام بكردي بو اردا هاد نافن شنو دا كردي بكارانين او گلكيم بيه قوم ببن شاردار زمان شارداري بكردي ببه هونيش بو كردي چي بكن كو دناف نفشنو دا زمان جاركتن ايه راستيشي بفرمي او تشتاق ذا خي يعني بفرمي امنك ممكن شنك بلدية جاكي فرمي نجاكي شي ليك ام خباتي خو هفديتنا قالوا هفديتنا او كسيد شهر دارير دخبتها ام بكردي بوان رضا اخفن لي
تشتي فرمي تشتي رسمي شي بالتركي ام دمشين لو كشهرداري دساقي وندكارن جلك تشتابكن قرص من قرصين كردي ام بيجي يعني مثلا او طابلا دبن تشتي بويرنجي يعني السر حمو قندا ما بكردي طابلا دانين لحمو قندا ده هذا جي خدنا او طابلا او جي خدنا طابلا جي خدنا اللي قالك تشي خراكرنا راكرنا او هين لسر شهرداري بكردي جي دنفيسين شهرداري باجاري مزن شهرداري ارتقلو يعني بالتركي يعني وداني بوان طابلا او مداني بون ما دسبيكر يعني دسبيكي دي تو طابلي كردي تنو نال محله نال قندا تنو ما دسبيكر لي ايرو او طابلي قندا هم بالتركي هم بالكردي انا بيبي هاوي المردين الدهن افشان ها بينجي ودستي اك بارتي دانه بينجي دستي دمدانه او بينج نافچن کو دستي اك بارتي دانه هون جبو نافچن خباتك جدا دكن يعني وكي هفدو ام خباتك جدا دكن tabii ki o nafçı henek henin em de bejim bi Türkiye yani kritik doğrteydi. Em de binin gelek işler ve polis ve asker ve kidin nüvis aldığını listevre tespit kırın. 6 hafta navi Rusi tespit kırın. Rusi. Rusya. Avcuk. Kam nizanı çaval. Naha İrojumur gotin. Tabii turist bin. Gotin o nüvis aldığının ما itiraz kedi لوان لأو خراكرنا. بله. يعني لباجاري مثلا kritik أم بيش شرناق أم بيجن كربوران أم بيجن عمرلي يعني محسرتي. بله. لوان درانا تنجهما وجمرد بيجن كي قالك بوليس وعسكر وإنك درنابا باجير هاتي نفيساندن جبو هالبجارتين ام تراز كان تابي اللي قال لك جرى اعتراض ما برشا ناقرن يعني ام ويجي دبينن ام ويجي جيان ذكن لتا sadece nel merdin tane tamamı Kürdistan yaptıştana İrolcaki ve Şırnak'ı 4-5 polis ve asker nüvisandı. Le çeli carek dinvani polis ve asker gelek cihadet tişniva hati kırın. Rastî jî îro desthilatî û ew kesek îro di xebatê dikin em vê hakim û savcî û hilbijartinê bi Tirkî dibe seçim qurulû yani ew êvanekê îro dibin tesîra iqtîdarê danin iqtîdar çi bibê ji wa dimeşin gelek jî ew kes tiştek em îtiraz dikin em dibêjin bana ne ji wî bajarînin ne ji wî navçeynin em navê wan jî didin îtirazê me tê redkirin Gek Ahmet dema ku meruz bê Mêrdîn ev hate bîra min di salê piştî salên heştê û salên nodî da bi 10,000 Suryan û êzî koç bûn çûn Ewropayê taybet ew dixwazin em dizanin hejmarekî zêde dixwazin carek din vegerin ser gundê xwe axê xwe zeviyê xwe mêriyê xwe ji bo wan tu xebatek we heye yan jî divî warî de hûn dixwazin çi bikin dikarin çi bikin em bangawaziyê dikin ji wan re em dibêjin werin welatê xwe werin seraxwe xwe ew kesê hebkî jiyana xwe di Kurdistanê di bajarê xwe derbas kirî ew dixwazin vegerin lê ew kesê zarokê wan li Almanya û li İsviçre û li Awropa mezin bûnin ew wanê ciwan ew naxwazin vegerin yani tiştekî we heye lê îro nüfusa Süryaniya heger ji bajarê Mêrdîn derneketine yani gelekî hejmara wan gelekî zêde bûn hinek ji wan dixwazin vegerin rastî problema tenê mesela hinek gunda erdê wan ketî destênekî dinê ew problemê wî rengî weke şaredarî tabii yani ev bana bir şehredariye nakadın rastici yani sonuçta şehredari kareki viyayi kareki vazifak viyayi jibo bajarı xabat bikin li ev kitabı wan em bejin ketinin desteği vakidin ya ardevan bizor dajon ev ancak hükümet devlet kanı bil van tiştana çareser bikin yani hiz kuvvetame derdikevin tabii imkanı derfetiye meçi em jî nizanin yani rastî jî wextek em dibin serokê şehredariye devlet alîkariyê
دبرن السرما demek o HDP'den parti من şaredar alikariye cevap dibirın. قالك Nailin bu projeyi xwe pek. لا الناس او هناك بروجي مي اوروبا ما انين خواستن وان بروجانا لمردين ام افچينكم بدستي ما بدستي بارتي ما راستيجي او بروجانا نا امردين تاني بو چم باجاري دجيا بو Böyle. او باجاري دستي اقتداري ده بو دستي دستلادار بو لگو اما مردین چه نکن ایجا یکیتی اروپا زبان پیوی لانقره اوه Böyle. Böyle. ام گوت تشتکی واهی وانشی گوتن اگر هون مردین او آلیکاری حاتی مردین هون ندنه ام جنادن باجاره دن مجبوری امزا کرن و شغیشی پروژه گلکی مزن بوشبو آوه چندچیا آفدان گنده و مش میماریا باجاری نو حز دکن از خود مال دلی مدغله راستی خرابیه کی مزن و که کل میردین عادیه کرن شما وصابو؟ افد ده محمد آوانه بوم yani nebime me de Muhammed 2 sal de döneme yek emin de 2 sal و 6 ماه مسروکاتی شهرداری کرد Böyle. پروژه تنی 4 قات و 5 قات مزیده نده ابدا ortak o bara o merdin zenciya küçük heyi گوتن امی ایماری رکن ام شرطک دانیم مگو خواهی بیلا تیپی هون چکنی 2 قات 3 قات از بدم له هون آوی آپارتمان چکن از دستوری نادم دوی دلیل آنها بسر و ببر بیا و آپارتمان بله راستیش yani او خرابیت مزن مردین کری او وقت عملی دنارن هم دویجن رنگ مردین گوهراندنن رنگ مردین گوهراندنن حزاران سال اول او باجار کهنار و صاب استاتیکاتیه چیکرین لی سردمی دا مخام پکی اف دست وطنی دا نین ازانم لی هونی وکه شهرداری هند خوازن رای گریل برویه که بکم و herkes لگور خواه متعید آبایی راکن و باجر اوقا ام ويا دستوري نادل ام نادل مانو يعني او خانيك بيسقات وسيقات وفلان ام بيت دستوري نادل باش از benim يعني از ويا صوز dedim az ويا نادل تاوي هون نادل نادل دنگدري و هكاك بخيدنجي برا بخيت بله لكرك ام في باجاري راستيشي بباريزن يعني وقتان في باجاري بباريزن اب باجار باجارك ديروكي وقت مانين زمان بمليون توريستين مردين وقتا رنگ مردين ورگو هراندن او قيمتاوي رومتاوي نامين تبي حمود دولمندي خود شما مردين هي جوي قالب خو سينور خو درنكتيه و بچوك ما جبو کو باشتر به geçtir به 5 da 10 milyon turist var. Ve çu erekin keması için ne yani? Bürokrasiye, şehredariye. Ya rastici ab çend salın merdin duvarı turizmiydi rastici gelek boyu minak yani işte merdin rım. Cina de otela de citneyi. Yani rastici de maha adari nisani gulani de de otelat gelek turist cinabine yani rastiş gelekti ele iro şartı aboriya Türk jiyam dinaran tabii ki insan roş bu roş jibo gare jibo avciye durukki bibinin ciye turizmi bibinin sadece nel merdin le hamu Türkiye bunun çünkü de bu araya aboriye de iro gelek de zahmetiyat mezindan Başaz ben ام هدی دیب داویا وقتی خودتن از جا گلک مراست کند خوازم جواب پرسن demek beriyan ha Leyla Zana got ve Serokomari Türkiye Recep Tayyip Erdoğan rast bank lekir go dve proseye çare sediye ji sarınca derxe Bişra biraz Demirtaş girtiga edir neyi got hekek ve Dem Parti AK Parti re hevditina neki evkemasiye dura haftine ki veçi bu ve gon ne Seroki CHP'ye beri Kemal Kılıçdaroğlu ne Ceyna Özgür Özel ne ev liderin ev vasfa ve nine ku problema Kürt çareser bikin. Heke ku persa Kürt vere çareser kirin bike ye Erdoğan bike. Ev vaat exwandin mefacı vafam kir. Yani veke bangek ve reyek li ber Dem Partiye xist u bangek şi li Recep Tayyip Erdoğan u AK Partiye kir. Rast gelo me
شاش خوندیل يعني راستيشي لبي ولاتي ام دخوازن سربي اخي اشتي چه ببه ديالوغك چه ببه ايرو بشر çekdari berişimani insanlar psikolojik çareser nabim. Ancak bir diyaloğu bir hevditin imkanı bil. Psikolojika Kürt, o bu Ali demokrasiyede Türkiye bu geçin demokrasiye, geleme bu geçin demokrasiye. Diyalog peyvist. Şımar, diyalog peyvistin. Öyle diyalog am dixwazim be herkes yerdînin. Doza me, dava me, daxwaziya me aşitî. Daxwaziya me biratiya gelan e. Ji ber vî hewî em her lê em ev tişgo CHP em dibêjin dewleta Kûr nikanin îkna bikin. Anca yekî wek Erdogan îro hemû sazî û rêxistin gişt li destê wî deyî ew bixwaze kanin çî bike. Yani kanin vê psikolojikê çareser bikin. Çünkü bi hêz û quwet di nava dewletê de ew kanin. Lê CHP îro bixwaze jî ew imkanê wî derfeta wî tune ki tamama devletê devleta Kûr îkna bike. Yani devleta Kûr îkna bike. Min ser wî havî got. Yani min negoyî li Erdoganê wê çareseriyê bike, ew psikolojika Kürt çareser bike. Lê min got ew hêz û quweta wî heye. Lê îro jî ê bêtir zilmal Kurda dikije Erdogan. îro ew hêz û quweta Erdogan hê jî heye bo îro. îro jî heye. Rastî jî heta حتى 28 جی دستلاتی yani 4 sal 5 sal demavi hey 4 sal peşiyavi hey. Dixwazin carekî dinî prosaya çareseriyê dest pê bike. Gav xebat em ji bo zaten prosera çareseriyê wer rojê. Xebat em dixwazin rojevê erê. Danûstandinê we hene li gel AK Partiyê. Rastî jî bi fermî tuneyî lê mesela em hevdîtinê dikin em zanin gelek insan mesela di partiya xwe de vê siyasetekî ro dimeşin jî nerazîbûna xwe jî tînin ziman em wê dibînin. Ji AK Partiyê hevdîtinê we hene. Tabii yani ew di kesade ama bi fermî bi Erdogan re bi partiyê re hevdîtinê me tunenin. Lê kesayetî ew kesê di nava parlamentoda ew kesê kene mesela hûn heke navê wan nikan bînim ziman yani ne rast ez bînim. Peki niyeta birêz Erdogan jî qej were tê gotin yani dibêjin ku niyetek wî wiha heye yan jî hûn bawer dikin tevê ku itifaqa wî bi MHP re heye tiştek wisa Erdogan bide dest pêkirin? Îroj ne imkan tune yani îro ew tişkî wanî em nabêjin em ji bo 4 sal 5 sal demek dûr dirêj de tiştana gerek. Piştî seçimê bi we ew imkaniyê çe be? Heta têkiliya wan bi tifaqa wan bi MHP hebe ev tiştan nayên rojevê. Lê rojekê wextek bibêjin ev siyasetek em dimeşînin bi MHP re rastî jî roj bi roj hêz û quweta xwe wan dadikin, baweriya xwe wan dadikin ji ber vî yawî. Lê rojek em bibêjin ji MHP biqetin veyahut ew têkiliyê wan nemînin em dibêjin vê şerê mecbûrin siyasetek nû ava bikin. Hûn wî ihtimalê didin ku ji MHP biqete? Ez wa dibînim. Yani gelek ji revekar dibêjin piştî yekê rastî jî îro li ser wan barekî mezin çi şey bûye. Îro hakimin, savcının tamama sazî kurum destê MHP deyî. Bi vî hawayî ne demokrasî tê û ne gelê Türk, gelê Kürt, gelek îro jiyana xwe Tirkî dikin jî di vê siyasetê rastî jî nerazînin. Baş e. Gerek siyasetek nû ava bûye. 2019 da 2023 da rast bêje tifaqek we bi CHP re hebû. Wê çaxê we nizam bû ku Kılıçdaroğlu Özgür Özel yan jî CHP nikare pirsa Kürt çareserke. Tezepê hesiyan gelo yan jî we rêyekî ceribandinek bû ew. Ya me ceribandinek bû. Ew siyaseta AKP MHP meşînin me xwastin tesîra wan li ser Tirkî ser siyasetê kêm bibe. Siyaseta me gelekî rast bû. Hêviyê me digot CHP ji bo demokrasiyê wê gav nabavêjin. Lê dawiyê me dîn kî bi en irqçî ew kesekê têkilî hat danîn em got wextek ev têkiliya hebe em jî îro pê serê xwe têkevin hilbijartinê em wan re
تو اتفاقی دانین. چند روز بری لامده سازی دزگین جواک سیویل جوینه کل دار خستن بری ویجی دیسا هن کسی نمیشن دناف جواکی دا عاقلن زاننه بانگی کن هبو دست بکرنه پروسه چاره سری دیسا او سازین جواک سیویل بانگ لپکه که کریم که چکار روستینن و پروسه چاره سری ریل بر سیاست سیویل وبه بوی رنگی اون سیاست کرتا شهرزانه ناوه که سمبولن بانگی که وهیه الپارتیه و الپکه که دوی درباره داد خوازه چی بجی بوی هم داوی بینه سیاست دولت ترک وقتا لسر گنده باندور خراب دینن او دخوازن دستکفتی کرداش ولی راکن او نممکنه که تشتکی امکانه بکن یرو هر روژاوا منزانم بمبا باران دکن روژاوا ده باور بکن گلاک تنیشی نهاتی ترکی نخستن نه توپ و نه تشتک ایرو وقتک به نیارتیا کردا بکن و نخوازن لکیجان هرمه بشی کرد نگیشن دستکفتیا نگیشن مافی خواه کانه بمشینن شبو پیشیاوی بگرن و نیارتیا بکن راستیشی ام نکانن بانگی کی بکن لیک وقتک بخوازن بکردار کردا هم بیز بکن و بکردار دیالوگا که دینن و زمان کردی ناسنامه کردی وقتا قبول بکن ایوه چاقی همه بانگوازیشی بکن و همه راستیشی جبو شر چکداری بسکنه چه سر مدکبه همه وی خواتی بمشینه لی ایرو هند بینن هر روز للروجاوا لقانديلي بشاف روجا طياري وان و هليكوبتري وان لكي جان هرمي لكي دريب كردا دخن كامي شاب بيشن كي تشكي خدينن ام بيشن شي برناك قيمتناك يعني نامش gerekşi بنگهاوی تو آماده بک بنگهاوی آماده نبه افتشتانه بگوتنی چی نبن لی بنگهاوی و چه آماده بفهم وقتا اب کسی دستلات بخواستن بلی کرده هم بیز بکن کرده ناس بکن کرجی ملت کن مافی وی هی حقی وی هی زمانی وی هی به ویش مندیه بنارن پس کرده که چاره سر ببین راستی بو اردوغان دخوازه جارک پروسه چاره سری بده دست بکرین بری سر کمر؟ ای والا ایروش از نابینم به روژه از نابینم اما demek ki kaçı var peşi ama hem nizanın yani siyaset bir roş te garandın bir yere siyaset te garandın bir yere sarokat te garandın bavariya ama abi beri her tişti Kürt naf xudu diyaloga ke dinin ev diyalog da naf Kürtlar da berfirah bebet şarperte Kürdistan'ı تسیر آن اول سیاست دولت آشی بکن دولت جگوری به گاوا باوی لی وقتا کرد سیاست آن برچاوی دشمنای لحب نرن راستی جی تو پسکریک شارسر نابن اساسی وی او یعنی گرک ام ویشی ببینیم بله از بنیم هاتن داویا هف پیوینا خواه میوان من بربشیر مردینه یدم پارتی برز احمد ترک بو دناف دم خدا مهم بحثا مردینه پلان و پروژه وان کر هکه کو بین هلبجارتن همجی قاسی کو دمیر ریدا ما بحثا سیاستا گیشتی یا ترکیه کر حتی هف پیوینه کدن من هر چت خوازم بدلی بابا